Hello friend, hagani video ngani thoipi kumnu phila aban link ngani YouTube channel jongpi hagani ha Google AdSense. Hoi friend, lada pi de YouTuber pi don kam ban link ngani YouTube channel jongpi hagani ha Google AdSense. The friend hagani video ngan pusno thoipi namar friend bon ha ki bro megla ki la tri ha YouTube ki la upload video ha YouTube ta channel jongki ro kala monetize dang ba bon kim tip re kumnu ban link ngani ha YouTube channel jongki hagani ha Google AdSense. The friend hagani video ngan pusno thoipi the friend lada phim de YouTuber piro don kam ban pa gani video namar lada phi future lada phi create ga YouTube channel to phi don kam man ti pem lada channel jong phi ka monetize to kumnu ban link ga ni channel jong phi ga ni AdSense the phi don kam ban pa ga ni video to so ba ban pa ga ni video like skip the first of all friend lada phi ko ban link ga ni YouTube channel jong phi ga ni Google AdSense friend manta lada phi don 500 subscriber but 3000 watch hour phi la ban link ga ni YouTube channel jong phi ga Google AdSense lada phim don ra ya gata do phim la ra mun chwa ladang you don 1000 subscriber but 4000 watch hour tengi don kam ban link ni la ban link ya YouTube channel jongi hagani ha Google sentang ba dagani new update friend ladang yo sanspa subscriber but 3000 watch hour tengi la ban link ya ni ya YouTube channel jongi hagani ha Google AdSense the friend lada pipat open ya YouTube channel piros dang no namar ni de way opportunity ba YouTube ka ai ngi ladang you don 500 subscriber but for 3000 watch hour tengi la ban monetize jaga channel jongi telada pisdang ban create jaga channel do menta friend ha future pim tip re ka YouTube kan I new update hata new update kala ban decrease do PEM da 1000 ka poi cha 500 ta ka 500 do kala ban poi cha po tikum tang awan different piros dang no ban create jaga da YouTube channel jongpi lada pim tip te pila ban comment ha ni video ngan chna pi new video hoj ngala asna dang bangan create new video ipi telada pi ko jing support do ngan I jing support ipi inu jing support pi kwa pi la ban comment ne pi la ban calling ngan ai da jing support pi ngala ban check aga channel jong pi live ro ngan one live agani YouTube channel to ngan check the friend bhaita friend agani video ngani thoi pi kumno pi la ban link agani YouTube channel jong pi agani Google AdSense the friend chwa ban sedang agani video ngakawa ban ong pi friend ada pi new agani channel jong asyo ban subscribe agani channel so ban click YouTube bell icon namal lada pi click YouTube bell icon da pi new aga video jong daily lada upload video daily pi new aga notification friend lada pi pat join ga telegram group jonga dengan I link di description klik hatu link de pila aban join ga ni telegram group jonga namar ha telegram group lada don ini nu application ba mi thamai ngan I link ha telegram da pila aban kmai chisngi san phau na chis pan as paro pila aban kmai daga ni telegram group ro snya ba ban join ga ni telegram group the friend mentangan record ga ni mobile screen jonga dengan pesyo to bi kumnu pila aban link ya ga ni YouTube channel jong pi ha ga ni ha Google AdSense. Yeah, friend, I hope you ni mobile screen jonga if you don't come and open ga niya go YouTube Studio. Dala pi ko open ga YouTube Studio pin you ga tho ni on click hani on if you don't come ban click hani start. The friend lada pi click hani start if you don't come ban open ga ni Google AdSense account jo pi lada don't if you click yes I have an Google AdSense account. The pila ban use ga Google AdSense account jong email pa jong piro. The lada pin tip the pila ban create email pa jong piro mlele the pila ban use ga email ID but password ban create ani Google AdSense account lada pim tip ngan I link pi I button da click ata lada pi la click hatu yes I have a Google AdSense account to company pi kumni ti kumni friend pi hani ka tho your website hani ani de link jong ani ya channel jong pi direct ani link la don direct pim don camera ban copy ga link jong pi la don pi ka tho your website hani website don ani ya channel jong link channel link jong YouTube channel jong pi ani hajong pi ani de i address ba di kerteng lada pi ai jong email pa jong pi taka don kerteng jong email jong pi ne jong pa jong pi address jong ki te kumta te lada pi pai hani kalong kumni tapi don kaman klik hani accept association lada pi la check te lada pi ui ka de jong pi te do address do pi ba pi ai ka de hi te pi don kaman klik hani accept association te pila ban ai ka phone number jong pi ka ni ha address jong piro belenga ong pi iPhone namar utu postman ada wanra agani anawala haying jong pi tu la ban call piro ada don phone number jong pi te click hani accept te click hani accept company pi kumni PE company pi kumni te pi don kam ban check biang namar important ba ban check ige address ba de kateng ba PI te pai company pi ni customer information hani pi don kam ban check ige account type friend pi don kam ban ai individual account type pi don kam ban ai the name and address pi don kam ban ai kateng jang email ne jang pa jang pi rom le re lada pi da la don khat pras nem jong lada pi don pan card te pi la ban ai ga nia kateng le jong le ga address le jong ro tang ba lada pi padap khat pras nem lada pi don khat nyau khan dus nem te pi la ban use jaga email id
ega PAN card jong email pa jong pi te ega address jong email pa jong pi le jepte lada pi la check lada pi iga de ngalong pi ha address pi la ban ayega phone number jong pi ro number baleng ong pi ayega phone number thau lada ani lada tu pin la apa ha post office lo dang bau tu postman ti bre ga ying jong pi da ka tu pin kampoi da ying jong pi da ni postman kan send biang tu ya ga tu envelope cha Google bai ta ong pi ha tu address pi la ban ayega phone number pi to phone number da ai number jong pi Evita lada pi klik submit company pi kumni klik hania redirect lada pi klik hani redirect kan pen poi pi hania YouTube Studio hani YouTube Studio friend then chitio na atio kan check ni Google AdSense jong pi kan verify ni address jong pi lada ka de te kani YouTube kan send pin ni pi lada channel jong pi la monetize lada pat monetize de te pi pat eligible ya kata yang ba lada pidon kam ban kret ni Google AdSense tementa ni in progress tekan review te lada depth review dengan la bancana video ipis pangtaro to I hope friend video jengmente daga ni video jonga lada video jengmente pila bancan ni video ipolo jong piro friend I hope pila seo to kumno ban link ya ni YouTube channel jong pi aga ni Google AdSense ngala paswa to ipi tel friend lada pi pa ya ni video do manta ga ko banaw pi friend kuble chibon ba pi interest ban pa ya ni video tel friend lada pi yo jengmente daga ni video pila ban share daga ni video ipolo jong pi lada pi share daga ni video ipolo jong pi ro pin tip o ngila ban mai bisa na YouTube te menta kumnu ban apply ya ni Google AdSense pangata ro ngala pasyo to hani de ipolog jong pi kila ban understand easily lada ki pa ya ni video kan lada pi ko ban kumai bisa daga ni MP sa daga on pi check ya ni video ha ni video ngako pasyo to pi kumnu kila ban kumai bisa daga ni MP sa ka dei free friend dan kamera ban invest tang chi jeng karo daga pocket money jong pi lada pi ko ban kumai bisa without investment so ban check ya ni video withdraw proof lo ngala pasyo to pi ni video to kila ban pa ya ni video lada pi ko ban kumai bisa without investment friend time das ni friend ko blesi bon